Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam ni som ni pathum ni lai ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. SBI ATM ma sum thun tu Ranjan kaplum tu le an silai mang man ani. Khuga tampak Churachandpur sunga CRPC 144 pung. Tiulin khua long ambulance lom na hun ser nei. Minister let pau hau kipin video conferencing hall a hong. Puvi hangkhan lian minister ani na a in thok an ban ni a shil. Tu hin Chanchin kim chang lemin. Limta tharam nili sang ni som ni a Writer Safeguard Group WSG mi lesa ATM a sum thun tu kum som thum pathuma upa Mr. Arambam Ranjan Meitei kaplum na le sum vaibel sikhat nui som pangazet in ruk na le in zoma Shanghai chu police hain manta in Arambam kaplum na a mang pistol khom man anita mana hai chu hing kum som lia upa vi thangkhan muan vi mun hoi village Churachandpur kum som thum paruka upa ke somen sing khuga tampak zoveng Churachandpur le kum som lia upa khongkham brojan sing Imphal East hayan ni Anni pathum hi Arambam Ranjan kaplum na enroll na anne ngei ti shi ching anita a chubaka an kaplum na silai .32 caliber revolver khom amu mangbang le police hain an manta hi thil thona dinga thu phiruk tu tak chu khongkham brojan sing hini in silai khom hi amata ani ei thulak na in ashil dan chun khongkham brojan sing hin thil tho dan ding ing kim aphan pui hnungin arul hai ke somen sing le vi thangkhan muan hai chu asilai le amu paruk pe in Arambam Ranjan hi ankaplum tirani ankaplum hnung hin ke somen sing hin SBI ATM booth mangtalo pakhata silai hi avathupa akhon hnunga silai hi khongkham brojan sing hin avalaka an in Imphal tinga choin athubru kani police han silayan waman hin silai mu hi pali chaw alo umta a khongkham brojan in pungdanin amu pani zet chu SBI ATM an thoka avalak la ya kim talo reng ni na shil tharam ni som paku sang ni som ni khan vi thangkhan mon le ke somen sing hai hi court ma in langtir an ni hnungin hi ni vek hin Sijawa jail Imphal tinga thun ngalan ni chun khongkham brojan sing hi tharam ni som hi pakhat sang ni som ni khan Chief Judicial Magistrate Churachandpur ma in langtir ania Tharam ni som ni pani sang ni som ni zani khan final hearing nei ni in thu rel thuk dung zuin achunga action la kani ding ti in ei thulak na chuna shil Churachandpur district Larsa pu Pawan Yadav IAS chun tharam ni som ni pani sang ni som ni khan khuga tampak Meitei vengbuk Churachandpur sunga curfew CRPC 144 apung zani tuk da rit bor khan khuga tampak sunga buina na satakin na sausanga Limta tharam nili sang ni som ni a SBI ATM a poisa thun tu Arambam Ranjan kaplum na thangve khuga tampak ka ke somen sing a cheng na inchu khuga tampak mi pui lungsanin thik an tuma mi pui kara buina so sang chu dangtumin police tamtak khuga tampak ka hin an tlan luta in tul vuk na em atung ma in buina hi police hain an sukre manani Hing hithil danani tak lein Churachandpur Larsap chun boruk so sang nok veng na dingin khuga tampak sungpo CRPC 144 hi apung curfew hi khautaka kengko ania Chanchin jik ani chen hin khuga tampak sunga mani inan thok su khom khaptat ani District Manager Common Services Centers Pherzol District Thangau Mwando Sel chun tharam ni som ni pakhat sang ni som ni khan mi anum ta phot ta dinga Common Services Centers CSCI in Ziklut registration thothe ani thuan chu CSC hi khu pakhata pakhat pe in Ziklut theini ngata numei self help group a Shanghai shim chun an self help group kot mangin athonin an in Ziklut theini in thusuk chuna shil manikhom na village authority an nole kholal hai lekha choi chun in Ziklut thi aol sam nok zul ding ni in thusuk chun ashil bok Tharam ni som ni pani sang ni som ni khan Tiulin khuwa long ambulance lom na hun ser ursun taka nei ani Pherzol district abikin wangai le tuirung leilak umno le lamthat no na leya nat le sat huna mi pui hain damdoi in panna harsat na nasatak an tuklaka mi pui hai harsat na hi suking pek dingin nat le sat huna tuirunga ol sam taka damdoi in mun pui ting pan theina ding long ambulance hi Pi thang thatling sinate in HYA Vangai Joint Headquarters Haiku ma apekani
HYA vangai joint headquarters chun long ambulance pi thangcha thingin a pek hi lom umati em lein lom na hun ser pui thu tak but sain janting lom na rui voksa kil tangani ti in ei thulak na chun a shil. Youth Affairs and Sports Minister Pu Let Pau Hau Kip Chun Limta Tharam ni som hi pakhat sang ni som ni khan video conferencing hall Khuman Lampak Sports Complex Imphal chu ahong. Hi hun hin sarkar mi poi mo tam tak commissioners le secretaries departmental heads le youth and sports departments high command chang. Pu Let Pau Hau Kip hi Chandel MLA B line thoka National People's Party MLA ani. Pu Vi Hangkhan Lian Valte, Minister Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry Chun, Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Kuma an ban na lekha apek lut ni in ei thulak na chun shil. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh hin Pu Hangkhan Lian Minister ani na in thoka an ban na hi apom le pom no chu shri talani no. Chief Minister Pu N Biren Singh hi tharam ni som ni pahni sang ni som ni janting khan Delhi in thokin Imphal ahung vong luta. Delhi hin BJP National President Pu JP Nada Azun Mo Puyani. ISTV News in a Shildan Chun. Manipur Council of Minister Chu Simdanglam reshuffle ani ding thuwa shila. Tuta Minister Nilai Hai hi bana midang Minister sin in Cheltir nidinga ring ani. Rajya Sabha in Agriculture Reforms Bill pahni unpass nunga Parliament in abil apas dawdal na in. India ramchunga lo nei tu le Farm Worker Organization dangdang chan ni som nga thangrul hai chun tharam ni som ni panga sang ni som ni kin All India Kisan Sanghars Coordination Committee AIKSCC nuya Bharat Band an thoding thuan pung. Bills pahni the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill sang ni som ni le Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill sang ni som ni hai ninga ni khan Lok Sabha in an pasa. Pathin ni khan Rajya Sabha chun opposition parties hai dawdal na nasa takkara voice vote in anlo pass veta ani. Singapore chun healthcare workers hai in COVID-19 shrileng daw na konga sinan thona Shri anin kaisong rop hlak chu pumpel dan ding ngai tu in mangru tangkai tak ni ding in swab test thona ding robot asim. Robot hi ahminga swab bot ti ania. National Cancer Center Singapore NCCS le Singapore General Hospital SGH clinicians han biobot surgical nuya an simani. Swabbot hi self-administered robot anya test holding patients hain robot hi sukshingin an nithu in swab lak process an sukchol theiding ani. In khelna hung Arturo Vidal chun kum ni sungzet alo umna Barcelona suksanin Italy apana Serie A club lin Inter Milan azom. Inter Milan chun Chile midfielder Arturo Vidal hi maktadui khatin anin choka. Kumsang ni som ni pahni chending contract zik puin. A contract amang zo pha khom anu mani chun kum khat dang lapot seinok theiding in thu an thlung ngalani. Kum som thum pathuma upa Vidal hin kum khat sunga maktadui ruklo theiding in thutlung azika. Antonio Conte Paul hai chu Serie A title lak pui atum ding ania. Juventus Lulantu ni an tumding ani. Vidal hin a club zom Thar ta ding hin theito pan su ding thuwa shil. Football TT toy lorkhom. Indian Super League club Chennai FC chun Bosnian defender NS Sipovic chu free transfer in an lagluta. Kum khat daiding contract an zik pui. Liverpool le Real Madrid hai chun kum thar ni pui transfer window in hong huna. Paris Saint-Germain anthok kum som ni pakhata upa French striker Kylian Mbappe chu laglu tantum. Crystal Palace in maktadui som ni panga senga Liverpool le England under 21 striker Ryan Brewster laglu tantum na chu nolpe kan ni. COVID-19 updates. Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin. Tu chena Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangku zahni somrit. Anvoi make active case sang ni zathum som thum pathum. Damfela in thlasuk tapo sangruk zarit somrit pasari. Recovery rate za som saripali point pahni pakhat. Shringnachan tapo somruk. DIPR Mizoram Sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin. COVID-19 kai musuk tapo sangkhat zaruk somku pakhat. Anvoi make active case zaruk somruk parit. Damfela in thlasuk tapo sangkhat somni pathum. Recovery rate za somruk point pangabil.
in pem zat pahni COVID-19 leya thi an umno ole khang hai po kha tu ta tuma Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai tha tu hai hun mangin hoiro